ni fanturi ya no ne pok kama letie ya no ne batin chione dia menafa ya no sakba bre Solomon dongone ko ya ndia mo mangana moarne katina ala mo man ala telen pana bore a chentina aliep fa chentina ya no abarka sati apa denna ti ampa ke jin chaben pante poe chaben pante kasi amum bia yel anyigin chap ka ba tul yel forgiveness ti ankara lembate mati gbongo ninge yurangan lop kan karan woran pig na nganna ka san din pig na ngangmom ka lang ya litie ki nyigit ilebe bit ke chaptip iba ye num ba besan papo na munsa nyik chabiwa nga iki nyigit chapt ilebe biti iba ye num mun kan nyigit chap ibiti yangam karme litie ki nyigit ilebe bit ke chapti iba ye num ba besan papo na munsa nyigit chabiwa nga iki nyigit chapt ilebe biti iba ye num mun kan nyigit chap ibiti yi samasia mbadin tumi upopo wetie ye miaru ko gban yomba kodin ngam ko luot upopo wetie bin nanimpo kaji lembate chaben kwanta po kodin taka be banana aite ni sarak ko tumi bonnin ba ka bi yel chaben kwanta na kirka abin banganin amun ya bitin baka tuna lokur jiya yurfa ke kuma libar kabin kwanta pake lin baka tun tien lebana ngane ki yonu mun tien le ko tun ka tiena ti yisa din ta ga banana yenu te kabin kwanta yenu e ngalen ba tien ni sar kan ban tie o chaben kwante man before ka anu nsore se ana bugin ba tumalin bana ka mun yike chabka kwantuwa nga aikin yike chabka kwantuwa tiyam dana yeno o kan yik ayala ka chabka kwantane bonin bana tiye da mi ye ka turti memoa muonin ka turti memoa lembate muone le bon to pi yu dam paake ka tamba lembate popo wete bebo asala so bekete pambarkete bet wono bet luwa mansia de kabsin sigune betiene bon mintikin namba dan bar besin siguna. They find it difficult na ben chabelier tare ka kwant asa lali tekle belin bate betin banalin bate politician ba so sigo nge ba molin bate popo wetie bna libon to kwalin bate be popo wetie bna nge liko lim bate be popo wetie bna ninka gban yomba ko be mo group kwon kuon mange ke ko na beliep le bonne ba na le mbate kona na ngbedu wotu le mbate muoni le bonne ba na le mbate kona na ngbedu wotu muoni li tek muo be sa party se ke bitumi bonne mbaka bi yiri chabin kwantena mojo alu biro mojo so bo lu biro ojuto so nga hu japiem puare o som ke bo bate ke mo nyum wana o park kulo win no lembatie o ma forne enna beglite ka tiene ne boru fam banana abitina yenu kan chap ayar ke kwentane ko buti darna atansa ko biro ninga eti bible take the ban look yurangan look kan boru pinta ngan lo le ninga a ida bu lebe buti so be mo kon kwa tiene ngano o san karle piamba
o pialie be bite ke birilie asia ngote malaka ngali te ka buan ko gori alo mun gori amusre biji tienwa anwa kan lale pa ke yanu kan bu ibuti finin ba me parentu ke dajin ba ban binning ne ka kan firkin yin ngane nga lad limba te mobikin ba ko bom bibikin ba banwan bin ne ka piala pa anana yanu mun tan sabu abute pe ke yisa de ya iba yanu ba be sampa apona mun sa nyi chabiwa litie ka tie ni fo sarek ke lo yanu nyi ki chaba bi de ke kwentane ala bu le buti aba yanu na mun sa nyi ki chabawa uya da pia bir nirwa ke gbantua da pia bir nirwa ke gbantua amsa pa gbanne wa pia le dan mun bia bar mani ka lenge bar mani ka ni bimba wa bo po ne mena bar mani yene so aka tien sir na mun pa de bate bar mani ke yanu kan bir ke gbanini ki yenu kan bir ke gban nini nyikin chab nib ki yenu sa nyiki chab imu Luke chapter 6 verse 37 nyikin chab nib ki yenu mun sa nyiki chab imu edi yenu tan firke chab abir ke kwentane se ka nyiki liebi ya ke kwentip finna nga aposin sigun tienle fin ana nga aposin sigun tienle